Satani mu myemerere y'abakristo n'iy'abayisilamu ni igisobanuro cy'ikibi, umwanzi w'Imana n'abantu. Mu myemerere ya gikristo, Satani asanzwe afatwa nk'umumarayika wacitse ku icumu mu ntambara yarangiye Imana imuhanuye mu ijuru ikamwisura ku isi, maze agahita ahinduka umwanzi w'Imana. Mu rwandiko rwandikiwe Abakorinto rwa mbere igice cya 15 umurongo wa 14 havuga ko na Satani ubwe yihindura nk'umumarayika w'urumuri, ibigaragaza uburyo ashobora kwiyoberanya akagaragara nk'umumarayika mwiza kugira ngo abone uko acengera mu mitima y'abantu. Mu myemerere y'abayisilamu, Satani azwi ku izina rya Shaitan cyangwa Iblis. Iyi myemerere ivuga ko Iblis ari umumarayika ariko wanzwe na Allah kubera kutemera ko Adamu ari umuntu ukomeye. Ibi byatumye ahinduka umwanzi wa muntu kuko agerageza kubashuka no kubatandukanya n'Imana. Mu idini ya Isilamu, Iblis ni ishusho y'ikibi kandi akenshi igaragazwa mu bintu byose bibi bikorwa n'abantu. Uko byagenda kose, benshi mu baperezida b'Amerika nka Joe Biden bazi neza ibisobanuro ntanze haruguru aha. Gusa igitangaje no ko batanga ibyo bisobanuro byose mu mwanya wa Satani bakashyira Uburusiya. Putin nawe uramutse umusabye kugusobanurira Satani icyo ari cyo, igisubizo yakiguha mu ncamake y'inyuguti enye gusa: NATO. Kandi ubu bitinzeho. Impamvu yo kutabitindaho ni ukubanza kumenya uwo Putin arwana nawe mu ntambara yiswiye na Ukraine. Ubundi se Putin ararwanirira iki nkundura ngo Ukraine itinjira muri NATO? NATO na Putin bapfa iki? Nitwa Bonera Bayo, ikaze mu kiganiro. Nanabifuriza kugaragirwa n'amahundahunda agahundagaje amahoro n'imigisha ku badahwema kubana natwe. NATO, umuryango w'ubutwererane mu by'umutekano ugizwe n'ibihugu bya Amerika y'Amajyaruguru n'Uburayi hafi ya bwose. Ni umuryango washinzwe mu mwaka w'1949 ugamije kurinda ubudahumbya namba umutekano w'abanyamuryango bawo. Ukimara gushingwa, hahise hashyirwaho ingamba zari zigamije gukaza no gusigasira umutekano ku banyamuryango ba NATO. Ku ikubitiro, ibihugu bigize uyu muryango byahuje amaboko byemeza gufatanya mu guhangana n'ibibazo by'umutekano no gutabara byihuse umwe mu banyamuryango ba NATO igihe cyose yaba yenderejwe n'ikindi gihugu. Iyi NATO mvuga ishingwa mu mwaka w'1949 hari nyuma aho imyaka 4 intambara ya kabiri y'isi yose irangiye, kuko yatangiye ku itariki ya mbere Nzeri umwaka w'1939 ubwo Ubudage bwateraga Polonye, hanyuma indege za gisirikare zigutwa zerekezwa ibirere, ibiciro umuriro nk'imbunda n'ibifaru bikurwa mu bubiko byuruswa ku mbuga y'urugamba, ndetse n'amato y'intambara aturwa mu nyanja. Aha intambara rero ubwo ibirambikanye igenda iva mu gihugu kimwe ikwiragira nk'inkongi y'umuriro yibasiye ishyamba ryo mu cyi paka igeze muri buri gihugu cyose kibarizwa kuri uyu mubumbe. Abantu barenga miliyoni 70 bamaze guhitanwa n'iyi ntambara, harimo n'abasirikare n'abasivili. Ku itariki ya kabiri Nzeri umwaka w'1945 imijyi ya Hiroshima na Nagasaki y'Ubuyapani imaze kugirwa umuyonga n'ibicira muriro byataziriwe Fat Man na Little Boy, Ubuyapani buhita bumanika amaboko, intambara ya kabiri y'isi yose ishyirwaho akadomo nyuma y'imyaka 6 irengaho umunsi umwe yogoza isi yose. Iyi ntambara imaze kurangira, hakurikiyeho intambara yo guhanganira ubuhangange. Noneho ibyo kwitwaza imbunda n'ibisasu by'ubumara nk'ubw'inzoka ya Cobra bivangwa n'amakata n'amacengu mu bya politike ngo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Abasovieti zabyaye igihugu cy'Uburusiya. Imwe muri zo yigarura isi y'ibihanganye byari byamaze kuzazwa n'intambara ya kabiri y'isi yose, yaje isubiza ibihugu byose ku isuka kuko yasenye byo kurimbura ibyo bari bamaze kubaka no kugeraho nyuma y'irangira ry'intambara ya mbere y'isi yose. Leta 54 Zunze Ubumwe za Amerika zabonye ko gushinga umuryango wa NATO natangiye nsobanura nk'umuryango w'ubufatanye mu micungire y'umutekano no gutabarana hagati y'abanyamuryango bawo, ariyo turufu ya mbere kugira ngo bigaranzure Leta 14 zari zigize icyitwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti. Zari umwanzi karondura wa mbere kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe. NATO ibona izuba mu mwaka w'1949 yatangiranye n'ibihugu 12 byari birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1949 ibindi bihugu bya 19 byatanze ubusabe maze byemererwa kwinjira muri uyu muryango. Ni ukuvuga ko ubu tuvugana NATO igizwe n'abanyamuryango 32 nako 31 da. Nari nigize umwanzi wa Putin ako kanya nkivuga ko abanyamuryango ba NATO ari 32, dore ko n'abashyizemo na Ukraine yashatse kwigira muri NATO ikabizira, ikamburwa ubutaka bwayo, abasirikare barenga 100,000 ba Ukraine bakicwa urubozo, ndetse imijyi nka Kiev ikagirwa umuyonga n'ibisasu by'ubumara by'Uburusiya kwa Putin. Ku ngoma ya perezida wa Amerika Harry Truman wavuye mu mwaka w'1953 agasimburwa na Dwight D. Eisenhower, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahanganiraga na Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti mu ntambara yiswe y'ubutita Cold War. Intambara yatangiye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose mu mwaka w'1947 ikarangira mu mwaka w'1991. Ubwo uko byumvikana ikaba yaramaze imyaka 44. Muri iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti zari ziyobowe n'uwisi y'isi umunyagitugu Joseph Stalin wabaye umuyobozi w'ishyaka ry'abakomunisti ndetse ana perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti mu myaka y'1920. Joseph Stalin yayoboye Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti imyaka 33 kugeza apfuye ku itariki ya 5 Werurwe umwaka w'1953.
Mu minsi mike mbere y'urupfu rwe, Stalin yaratsikamiwe n'umutwaro w'ibibazo by'ubuzima byarimo umuvuduko ukabije w'amaraso watumaga umutima we utera ku muvuduko nk'umurabyo. Mu ijoro ryo ku itariki ya mbere Werurwe umwaka w'1953, Stalin bitunguranye yihomboye hasi butoki ubwo yarimo atembera mu busitani mu rugo rwe i Kunstevo hafi ya Moscow. Abaganga bari bashinzwe kumwitaho bagerageje kumufasha ariko biba by'ubusa. Ku itariki ya 5 Werurwe umwaka w'1953, nyuma y'iminsi ine yose aryamye ubutanyeganyega, abaganga be bamwitaho bakora ibishoboka byose ngo barokore ubuzima bwe. Joseph Stalin yarapfuye. Joseph Stalin yishwe n'indwara z'umutima hamwe n'ibindi bibazo by'ubuzima byamugizeho ingaruka zikomeye kugeza apfuye afite imyaka 77 kuko yari yaravutse ku itariki ya 18 Ukuboza umwaka w'1878. Nyuma yo gushiramo umwuka ako kanya, inkuru y'incamugongo yasakajwe hose muri leta zose zari zigize Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti ko nyamugenda mu imbere wabo mu rugamba rwo kwigaranzura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kuyobora isi, Joseph Stalin yatabarutse. Akababaro n'umurogo bitaha mu Burusiya. Ku rundi ruhande, hakurya y'inyanja ya Atlantique, kwa Daud Eisenhower wayoboraga Amerika icyo gihe, bo babyinaga ka mucerenge birenze ibirahure bya whisky kuko bari bakize kigusha kibamba Joseph Stalin wari umaze igihe kitari gito ababuza gusinzira. Urupfu rwa Joseph Stalin rwateje impaka mu isi icyo gihe ndetse rugira ingaruka no ku mibanire mpuzamahanga. Bamwe batangiye kuvuga bemeza ko Abanyamerika aribo bamwirengeje, abandi bati icyo gihembo yari akwiye kubera ko yari yarakoze ibikorwa byinshi by'ubugome harimo na jenoside n'iyicwa rubuzi yashyirwaga ku gahanga ry'abaturage be. Abandi bo bagaragaza ko urupfu rwe rwari intangiriro y'impinduka zikomeye mu buyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti no mu isi yose muri rusange. Nyuma y'iminsi ine y'icyunamo mu gihugu hose no gutegura ibirori byo gushyingura Joseph Stalin, umurambo wa Joseph Stalin washyizwe mu isanduku y'icyubahiro maze ushyirwa ahantu hihariye mu ngoro ya Kremlin ahitwa Mausoleum. Aho niho hagiye hakorerwa imihango yo kwibuka abapfuye b'ingenzi mu mateka y'Uburusiya. Imihango yo kumushyingura yabaye ku itariki ya 9 Werurwe umwaka w'1953. Iyi mihango yari yagatangaza kuko yari yitabiriwe n'uruvunganzoka rw'abantu benshi bari baturutse imihanda n'imihanda ndetse n'impande zose z'isi. Umuhango wo gusezera, guherekeza no gushyingura Joseph Vissarionovich Zhukashvili waje kwita Stalin bisobanura icyuma kuko kumva ko yari icyuma cy'umudende mu Burusiya no ku isi yose, wabereye ku ngoro y'inteko ishinga amategeko i Moscow mu Burusiya. Witabirwa n'abayobozi benshi b'ibihugu bitandukanye barimo Winston Churchill wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza icyo gihe, Daud Eisenhower wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe, Lazaro Cardenas wari perezida wa Moscow icyo gihe, Gamal Abdel Nasser wayoboraga igihugu cya Misiri, Kim Il-sung wayoboraga Korea ya Ruguru na Nikita Khrushchev we wari umuyobozi w'ishyaka ry'abakomunisiti muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti, ndetse uyu ni nawe wasimbuye Stalin. Nyuma y'urupfu rwe akomeza kuyobora Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti n'abakoresheje umujyi wa Joseph Stalin wo kurinda ubusugire bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti binyuze mu gukomeza ihangana ryabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara y'ubutita. Nawe yakomeje atitaye ku ngaruka zayo zarimo kuganisha Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti ku iherezo. Uretse aba bayobozi, hari n'abandi benshi baturutse mu bihugu bitandukanye boherezwa na leta zabo kugira ngo bitabire umuhango ukomeye. Igihe cyakurikiye urupfu rwa Joseph Stalin cyatangije impinduka zikomeye mu buyobozi bw'Uburusiya. Khrushchev yatangiye guhindura politiki za Stalin cyane cyane mu bijyanye no guhangana n'abatavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti no gukuraho ingamba z'igitugu zari zarashyizweho na Stalin zigamije gukomeza ubutegetsi bwe no kugenzura buri gice cy'ubuzima bw'igihugu, ubwigenge n'uburenganzira ku baturage, ibingingo yo kwirengagiza. Izi ngamba zagaragariraga mu nzego zitandukanye z'ubuzima, politiki, ubukungu n'imibereho y'abaturage. Stalin yari yarashyizeho uburyo bwo guhangana no kumvisha abatavuga rumwe nawe akoresheje ibikorwa by'iterabwoba n'iyicarubozo. Abantu benshi barafunzwe, abandi baricwa mu bikorwa bye byo kwirenza no kurimbura abanzi b'ubutegetsi bwe. Ibi byatumye habaho ubwoba bukabije mu baturage, bigatuma benshi batinya kuvuga ibitekerezo byabo. Mu rwego rwo kugenzura amakuru n'ibitekerezo by'abaturage, Stalin yashyizeho uburyo bwo kugenzura itangazamakuru ku buryo abantu batabonaga amakuru atari ay'ubutegetsi agamije kubatwara buragi no kubayoboresha igitugu. Stalin yashyizeho gahunda yo kwimura abaturage ku ngufu, icyo we yise enforced collectivization. Iyi gahunda yashegeshe abahinzi benshi ndetse inateza ibibazo byinshi mu buhinzi no mu miturire y'Abarusiya. Mu nama yiswe XX y'ishyaka ry'abakomunisiti yabereye i Moscow mu mwaka w'1956, Khrushchev yatanze ikiganiro cyarimo ingingo z'insobanukirwa bahanga zagaragazaga amakosa ya politiki ya Stalin ndetse anagaragaza uburyo bwo kubaka igihugu gishingiye ku bumwe n'ubwiyunge. Kuva kuri Nikita Khrushchev wayoboye Leta Yunze Ubumwe y'Abasovieti kuva mu mwaka w'1953 kugeza mu mwaka w'1964, agasimburwa na Leonid Brezhnev wayoboye Leta Yunze Ubumwe y'Abasovieti kuva mu mwaka w'1964 kugeza mu mwaka w'1982. Leta Yunze Ubumwe y'Abasovieti yari ikiri mu ntambara y'amasasu n'amagambo hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ngoma ya Mikhail Gorbachev wasimbuye Leonid Brezhnev we akayobora Leta Yunze Ubumwe y'Abasovieti kuva mu 1985 kugeza mu 1991.
Intambara yo gutita yatangijwe ku ngoma ya Joseph Stalin yashyizweho akadomo nyuma y'imyaka 44 yose irwanwa. Mikhail Gorbachev niwe washyize akadomo ku ntambara yo gutita. Iyi ntambara yo gutita yarangiye mu mwaka w'1991 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zisenyutse bitewe n'ibibazo bitandukanye by'imiyoborere ndetse n'iby'ubukungu. Ku itariki 26 Ukuboza umwaka w'1991 Gorbachev yatanze itangazo ko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zitakiriho. Ibi byatumye ibihugu byose byari bigize iyi leta bihita byitandukanya nayo, buri gihugu gitangira kwigenga kuva uwo munsi. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zari zigizwe na leta 14 harimo Uburusiya, Ukraine, Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan, George, Azerbaijan, Lithuania, Letonia, Estonia, Moldavia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Armenia ndetse na Turkmenistan. Leta Zunze Ubumwe y'Abasoviyeti yavutse mu mwaka w'1922 nyuma y'intambara y'Abasoviyeti. Leta 14 zari zigize iyi leta zari zifite uburenganzira bwo kwihitiramo ubuyobozi bwabo ndetse no kugira imiyoborere yabo bwite. Gusa byose bikagenwa na politiki ya socialism na communisme bya nyiri ububasha Uburusiya. Leta Yunze Ubumwe y'Abasoviyeti yari ifite uruhare runini mu bukungu bw'isi ndetse no mu bikorwa bya gisirikare, bigatuma iyi iba leta imwe mu zari bikomezwa ku isi. Iyi Leta Yunze Ubumwe y'Abasoviyeti yari imaze imyaka igera kuri 69 imaze gusenyuka. Mu matora yabaye ku itariki ya 12 Kamena umwaka w'1991 Boris Yeltsin yatsinze amatora yo kuba perezida wa mbere w'Uburusiya ku majwi menshi cyane, ahabwa amahirwe yo kuyobora igihugu cy'Uburusiya nk'igihugu cyigenga. Maze ku itariki ya 10 Nyakanga umwaka w'1991 ahabwa ububasha bwo gutangira inshingano ze nka perezida w'Uburusiya nk'igihugu cyigenga muri manda yamugejeje ku itariki ya 31 Ukuboza umwaka w'1999 ari ku butegetsi mu Burusiya. Boris Yeltsin, perezida wa mbere w'Uburusiya nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bw'Abasoviyeti, yagize uruhare runini mu guhindura imibanire hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'ihinduka ry'ubukungu n'imiyoborere mu myaka y'1990. Yeltsin yashyizeho gahunda yo guhindura ubukungu bw'Uburusiya akoresheje politiki yo kwigenga izwi nka privatization, aho abaturage bahabwa uburenganzira ku mitungo yabo nta ruhare rw'ubugenzuzi leta ibigizemo, ndetse anafungura isoko ry'Uburusiya ku rwego mpuzamahanga. Iyi gahunda yakurikiwe ndetse inashimwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko yo yari ifite inyota yo kubona Uburusiya bushyira mu bikorwa amahame y'isoko ryigenga. Mu mwaka w'1992 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gutanga inkunga y'amafaranga n'ibikoresho kugira ngo ifashe Uburusiya muri iyi gahunda nshya bwari butangiye yareberwaga mu ndorerwamo z'ubwisanzure no kwigenga. Yeltsin wayoboraga Uburusiya na Perezida Bill Clinton wayoboraga Amerika icyo gihe bagiranye umubano wihariye utarigeze ugaragara hagati y'undi perezida wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Umubano n'ubushuti bwabo byagize uruhare mu gukomeza imikoranire hagati y'ibihugu byombi, maze bituma mu mwaka w'1993 Yeltsin asinya amasezerano y'ubufatanye n'iterambere, amasezerano yiswe Partnership and Cooperation Agreement. Aya ayasinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ibihugu byombi byari bigamije guteza imbere ubucuruzi no kurwanya iterabwoba. Yeltsin na Perezida Bill Clinton basinyanye amasezerano yiswe START, Strategic Army Reduction Treaty. Aya yasinyweho n'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya yaragamije kugabanya no gukumira ikorwa ry'intwaro kirimbuzi n'iz'ubumara ngo maze amahoro ahinde ku isi. Boris Yeltsin yagize uruhare rukomeye mu guhindura umubano w'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ihirikwa rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Politike ye yo gufungura ubukungu mu gushyiraho umubano mwiza n'amahanga yafashije Uburusiya kwinjira ku isoko mpuzamahanga no kugerageza kubaka demokarasi. Intambara ebyiri Uburusiya bwatangije mu karere ka Chechnya zakomye mu nkokora y'umubano mwiza wari hagati y'Uburusiya na Amerika, ndetse ahubwo bongera guhurira ku mbuga y'urugamba. Intambara y'ubutita ihabwa indi shusho. Intambara ya mbere ya Chechnya yatangiye mu mwaka w'1994 ubwo Uburusiya bwashakaga kugarura ubuyobozi bwabo muri Chechnya nyuma y'uko iki gihugu kibwiyomoyeho mu mwaka w'1991. Amerika nk'igihugu gikomeye ku isi yagaragaje impungenge ku buryo Uburusiya bwitwaye muri iyi ntambara, cyane cyane ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ibi byatumye Amerika ishyiraho ubuyobozi bw'Uburusiya ibihano ndetse inashyigikira abanya-Chechnya mu rugamba rwabo rwo kwigenga. Intambara ya kabiri muri Chechnya yatangiye mu mwaka w'1999 nyuma y'ibikorwa by'iterabwoba byakozwe na bamwe mu banyagitugu ba Chechnya. Uburusiya bwakomeje gukoresha ingufu nyinshi mu guhashya abari mu myigaragambyo, ibintu byatumye Amerika ikomeza kugaragaza impungenge zayo ku burenganzira bwa muntu no ku bikorwa bya gisirikare by'Uburusiya. Ibi byose byakomeje gutuma imibanire hagati y'ibihugu bibiri iba mibi. Mu myaka y'1990 Chechnya yari imwe mu turere twari twarafashe icyemezo cyo kwigenga nyuma yo kugera ku bwiyenge mu gihe cy'Abasoviyeti. Abayobozi ba Chechnya barimo Zokhala Dodayev bashyize imbere gahunda yo kwigenga no guharanira uburenganzira bwabo. Ibi byateje impaka zikomeye hagati y'ubuyobozi bwa Moscow na Chechnya kuko Perezida Yeltsin n'abamufashaga kuyobora Uburusiya batashakaga ko Chechnya yigenga. Mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'1994 Yeltsin yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo mu karere ka Chechnya kugira ngo akomeze ubutegetsi bwe. Ibi byatangijwe n'ibikorwa byo kurwanya abari basanzwe bafite ingufu mu butegetsi bwa Chechnya no gukumira ibitekerezo byo kwigenga kwa Chechnya. Ingabo z'Uburusiya zoherezwa mu bikorwa byo gufata umujyi wa Grozny, umurwa mukuru wa Chechnya.
Iyi ntambara yaje kuba intambara simusiga, iba intambara y'urudaca ndetse ikomeye cyane kandi ibarizwamo imirwano ikomeye hagati y'ingabo z'Uburusiya n'abasirikare ba Chechnya. Uburyo bwo kurwana ku Burusiya bwari bushingiye ku ngufu za gisirikare nka KGB na FSB, ibigo by'ubutasi by'Uburusiya ndetse n'ibikoresho bya gisirikare by'ibitabashwa. Gusa kubera ko abasirikare ba Chechnya bari bafite ubushake n'umurava byo kwirwanirira no kurengera igihugu cyabo, bihagazeho imbere y'ingabo z'Uburusiya. Intambara ya mbere ya Chechnya yabaye intandaro y'ibibazo byinshi birimo urupfu rw'abantu benshi muri bo bari abasirikare tutirengagije n'abasivili. Ibikorwa remezo birangirika cyane ndetse n'ibibazo by'ubukungu mu karere ka Chechnya no mu Burusiya muri rusange. Iyi ntambara yanateza ikibazo gikomeye ku buyobozi bwa Yeltsin ndetse inatuma habaho impinduka mu miyoborere y'igihugu. Yeltsin yagize uruhare runini mu guhindura uburyo Uburusiya bwitwaragamo ku bibazo by'uturere twifuza ku bwigenge. Nyuma y'intambara ya mbere ya Chechnya haje kuba indi ntambara ya kabiri kuva mu mwaka w'1999 kugeza mu mwaka wa 2009. Byose bibaho bitewe n'imiyoborere mibi n'imikoranire itari myiza hagati ya Moscow ndetse na Chechnya. Izi ntambara zasize Uburusiya na Amerika n'ubundi byongeye kureba nayo ingwe nyuma y'igihe ari sheri na shushu. Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya uyu munsi, yatangiye kuyobora Uburusiya nka perezida w'inzibacyuho kuva ku itariki ya 31 Ukuboza mu mwaka w'1999 ubwo Boris Yeltsin yeguraga ku mwanya we nka perezida. Mu gihe cye nk'umuyobozi, Putin yashyizeho gahunda yo gukomeza umutekano w'igihugu no guhangana n'ibibazo by'ubukungu. Ibi byatumye Amerika ikomeza kugenzura uko ibintu bigenda mu Burusiya, cyane cyane mu bijyanye n'imiyoborere n'iterambere ry'ubukungu bw'Uburusiya. Ku itariki ya 7 Mutarama mu mwaka wa 2000, Putin yatowe nka perezida w'Uburusiya, ahera ubwo ayobora Uburusiya kugeza manda irangiye mu mwaka wa 2008. Ubutegetsi bwa Putin muri manda ye ya mbere, imibanire ye na Amerika yakomeje kuba ingenzi kuri we. Impamvu ivuga ko mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe impande zombi zaba Uburusiya ndetse na Amerika zifuzaga gukorana hagati yabo. Ubucuti n'umubano mwiza hagati y'Uburusiya na Amerika wakomeje gushyirwamo akabaraga cyane cyane nyuma y'ibikorwa byo guhagarika iterabwoba, nyuma y'ibitero byabaye ku itariki ya 11 Nzeri umwaka wa 2001 muri Amerika. Uburusiya bwari bufite inyota yo kugaragaza ko bushyigikiye Amerika mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba. Nyuma y'umwaka wa 2008, imibanire hagati ya Putin na Amerika yarahindutse cyane. Ibi byatewe ahanini n'intambara y'Uburusiya bwatangije muri Georgia mu mwaka wa 2008 ndetse no kwiyongera kw'imbaraga za NATO mu burasirazuba bw'Uburayi. Amerika yatangiye kubona Uburusiya nk'icyago ku mutekano wayo. Ibi Amerika ibigaragariza isi ishyiriraho Uburusiya ibihano bitandukanye kubera ibikorwa byabo byo muri Ukraine byakoze kuva mu mwaka wa 2014. Kuva mu mwaka wa 2014 kugeza uyu munsi, imibanire hagati ya Amerika na Putin iragenda igana aharindimuka. Ibihano byashyiriweho Uburusiya bishyizweho na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti bigamije guhana Uburusiya kubera ibikorwa byabo byo muri Ukraine no mu bindi bihugu byo mu karere, byatumye umwuka w'imikoranire n'ubufatanye hagati y'Uburusiya na Amerika ugenda urushaho kuba mubi. Muri iki gihe ingingo nk'ubutasi, uburenganzira bwa muntu ndetse n'imitandukanire y'uburyo ibihugu biyoborwa ndetse akaba ari nako bishaka ko isi yose iyoborwa, nizo ngingo zishingirwaho nk'intandaro y'umwuka mubi utuma Putin yirengera akareba irya Ruhenu hakurya y'inyanja Atlantique. Intambara y'ubutita, intambara byemezwa ko nyuma y'imyaka 44 yarangiye, gusa abarebera kure mu ndorerwamo bakabasha kureba iby'amaso y'abisomera n'abakurikiza amabwiriza y'abatwara ukwari, bo bakemeza ko igikomeje kugeza n'uyu munsi kuko Vladimir Putin uyobora Uburusiya kugeza amagingo aya agihanganye na NATO, umuryango we yita agatsiko k'abanyenda nini, abanyagitugu n'inkora amaraso. Ihangana ry'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bya politiki, kurega agatuza ngo buri wese afite ibitwaro kirimbuzi yakora ko mbarutse isi yose kubama, cyuhu nanjye ngasigara nibaza niba bo basigara. Uburusiya uti nibyoboje isi inkoni y'icyuma, Amerika nayo iti noneho njye mbayoboje inkoni y'uburinga sha. Gutyo no kubakirwa n'intambara y'ubutita kugeza amagingo aya, nayo yari ishingiye kuri izo ngingo zikibahanganisha kugeza amagingo aya, baka gutsimbanira ku mbuga y'urugamba biyambitse uruhu rw'ibindi bihugu. Mu ntangiriro z'intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze inkunga ikomeye mu gihugu cya Ukraine mu buryo butandukanye. Iyi nkunga yagiye itangwa mu buryo bw'amafaranga, ibikoresho bya gisirikare ndetse n'imfashanyo y'ubukungu. Ibi byose byari bigamije gufasha Ukraine kurwanya igitero cy'Uburusiya no kwiyubaka nyuma y'ingaruka z'intambara. Amerika yahaye Ukraine ibikoresho bya gisirikare birimo intwaro ziremereye nka misile, indege, anti-aircraft systems, ubwirinzi bw'ikirere busamabugwa ibisasu biterwa n'Uburusiya ndetse n'indege za drone zitagira abadereva. Ibi bikoresho byafashije Ukraine gukomeza kurwana no kwirwanaho ku rugamba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye Ukraine amafaranga menshi muri gahunda zo gufasha igihugu cya Ukraine, harimo inkunga y'ingengo y'imari ishyigikira ingabo za Ukraine ndetse n'inkunga yo kubaka ubukungu bwayo nyuma yo gukongorwa n'ibisasu kirimbuzi by'Uburusiya. Amerika yanatanze imyitozo ya gisirikare ikarishye ku ngabo za Ukraine, harimo amahugurwa ku bakomando bayo kugira ngo bamenye neza uko bakoresha ibikoresho bahawe na Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gushyigikira politiki ya Ukraine ku rwego mpuzamahanga. Amerika ikabafasha kubona inkunga iva mu bindi bihugu byo mu Burayi ndetse no ku isi hose. Amerika yafashe ingamba zikomeye zo gufatira ibihano Uburusiya, harimo guhagarika ubucuruzi n'ibicuruzwa byinshi bituruka mu Burusiya. Ibi bikaba byaragize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'Uburusiya, nubwo Uburusiya bwagaragarije isi ko bukomeye mu by'ubukungu ndetse ko burya bushobora kuba budafite ibindi bihugu.
Amerika yakurikijeho kurwanya intambara y'amakuru n'Uburusiya, ikora ubushakashatsi ndetse igatanga amakuru nyayo kugira ngo abaturage ba Ukraine babashe kumenya ukuri kw'ibiri kuba. Iyi nkunga ya Amerika kuri Ukraine yagize uruhare runini mu gufasha Ukraine gukomeza kwihagararaho ku rugamba rwayo no guhangana n'ubukana bw'intambara bahanganyemo n'Uburusiya. Nubwo Uburusiya bwagerageje kwiyubaka no gukomeza ibikorwa byabo by'ubukungu nyuma yo gufatirwa ibihano bya Amerika bahurijeho n'abandi bafatanyabikorwa bagize umuryango wa NATO byagize uruhare rukomeye mu kugabanya ubushobozi bw'Uburusiya bwo gutsinda intambara vuba, ndetse kugeza magingo aya ikaba ikirimbanyije mu bice nka Kiev na Kherson. Imyaka ishize ari myinshi kuva Vladimir Putin abona izuba ku itariki ya 7 Ukwakira umwaka w'1952 mu mujyi wa St Petersburg mu Burusiya. Kugeza magingo aya ubagize imyaka 72. Putin abona NATO ihagarariwe na Amerika nk'umwanzi nimero ya mbere wo kwirindwa. Umukambwe Donald Trump watsinze amatora yaramuhanganishije na Kamala Harris ejo bundi ku itariki ya 5 Ugushyingo uyu mwaka, yashimangiye ko mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2025 akigera muri White House azahita ashyira akadomo ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya barimo barwana. Ese uyu ni Boris Yeltsin ugiye kugarura igihe cy'ubushuti hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya? Aha, reka tutegeze turebe ikizakorwa muri manda ya kabiri ya Trump. Sinjye wahera ku mateka yo kubana no kwesurana k'Uburusiya na Amerika yitwikiriye NATO. Njye mvaga kuri mikoro na Ribonera bayo. Wakoze kunyumva, kansoreza aha gusa masabira Imana ngo ibagaragize amahundahunda agahundura ahundagaje amahoro n'imigisha myinshi ku badahwema kubana natwe. Bye, dusubire dukumburanye.